Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko ni karhi ni yingisela album ya Dr. Joe Shirimani ya lembe leri nga hundza leyi nga huma hi N'wendzamhala leyi nga thyiwa leswaku ri Joe this Joe that, ku na risimu ra vumbirhi eka album leri nga thyiwa leswaku ri xa N'wamagezi. Loko ni yingisela risimu leri ya ri na swo tala eka rona, hi ta tsundzuka leswaku Dr. Joe Shirimani i munhu loyi a nga va na tintswalo loko swi fika eka tlhelo ra ku tirhisana kumbexana ku pfuna swiyimbeleri swin'wanyana. Se laha ka risimu leri ya swi tikomba ingaku Dr. Joe Shirimani se va karhele ku va va tirhisana na swiyimbeleri swo hambanahambana kumbexana ku pfuna swiyimbeleri swo hambanahambana. Hi twa hi loko va vula marito ya ku va karhele ku tirha ku fana na mbhongolo. Ha swi tiva leswaku ri mbhongolo yi tirhisiwa hi tihanyi, vanhu va tlhela va hetelela va nga yi khensi hi leswinene. Se Dr. Joe Shirimani tanihi ku va tirhisana swiyimbeleri swo tala kumbe va pfuni swiyimbeleri swo tala kambe eku heteleleni va nga khensiwi hi leswinene. Ha swi tiva leswaku ri vanhu vo tala lava va nga tirhisana na vona eku heteleleni va heti va tlhela va va bifa, va va chingela hi ndlela yaleyo. Se ni vona nga Dr. Joe Shirimani layani se a va kwatile va tlhela va vula marito ya leswaku ri va lava ku ti hanyela va ri voxe kumbexana va lava ku ti tirhela va ri voxe. Naswona va vuli marito ya leswaku vanhu vo tala swi tikomba ingaku a va tsakili loko ku famba Sesikhombo. Hi ta tsundzuka leswaku Sesikhombo a va ri na xiave xikulu eka vunanga bya Dr. Joe Shirimani, ivi van'wani va tlhela va tsaka loko ku famba Mbauza. Ha swi tiva leswaku ri Mambawulele i munhu loyi a pfunana na Dr. Joe Shirimani eka ku humelerisa vunanga lebyi byi humelerisiwaka eka team Shirimani. Se hi marito ya ku vula leswaku ri vona va karhele ku tirha ku fana na mbhongolo, hi ta tsundzuka leswaku ri ku kali ku va na risimu leri Dr. Joe Shirimani a va feature Prince Rhangani na Benny Mayengani the President na Khombo Shirimani. Hi nkarhi lowa Limpopo Poison a yi nge se n'okisiwa, risimu leri a ri thyiwe leswaku ri i mani loyi. Ku na laha Benny Mayengani the President va ngo Dr. Joe Shirimani va pfuna rixaka a va pfuni maxaka. Se hi marito lamayani swi hi tiyisisela kahle leswaku Dr. Joe Shirimani hakanene va pfuni vanhu vo tala kumbexana va pfuni swiyimbeleri swo tala. Se hi yo mhaka va vula leswaku ri hayi lembe leri a na ha teki thyaka, ni ta ti dyela xa Magezi. Mina hi ku twisisa ka mina loko va ku va ta ti dyela xa Magezi va vula leswaku ri va ta ti hanyela na ndyangu wa vona. Ha swi tiva leswaku ri xa Magezi u endleriwa xona hi mutshiveri wa wena kumbexani nsati wa wena a ku bela xa Magezi laya. Se hi marito lama ni twa ingaku Dr. Joe Shirimani va vula leswaku ri va ta ti hanyela na ndyangu wa vona, a va ha lavi ku tirhisana na swiyimbeleri swa ku hambanahambana kumbe swa ku tala. Kambe hambiswiritano Dr. Joe Shirimani va ha tirhisana na xiyimbeleri xa ku fana na Dlaya Nyoka, va tirhisana na xiyimbeleri xa ku fana na Mafamba. Se ni vona ingaku leswiya va swi kongomisa eka Benny Mayengani the President, Prince Rhangani na Mr Post na Psychology na Mapele. Hi mhaka ku vanhu lava va tshame va tirha na Dr. Joe Shirimani. Se ni vona ingaku marito lama ma kongomisiwa eka vona. Va tlhela va vula leswaku hangalakani na maguja ya n'wina mi ni siya na tinsimbi ta mina. Ha swi tiva leswaku le Pitori ku biwa tinsimbi. Loko ho tsundzuka hi lembe ra 2021 Benny Mayengani the President, Dr. Joe Shirimani na Prince Rhangani va kale va vitaniwa eka Munghana Lowunene ku va ta burisana hi timhaka ta ku n'okisiwa ka Limpopo Poison. Swi tikomba ingaku hi nkarhi lowuyani a ku ri na laha va ri na ku tsakela leswaku Limpopo Poison yi nga pfuxiwa kumbe ntlawa wa Limpopo Poison wu nga pfuxiwa. Kambe munhu loyi a nga swi tsakeli leswaku Limpopo Poison yi pfuxiwa ku vulavula ntiyiso i Benny Mayengani the President. Hi vona a va kombisa leswaku a va le ku swi tsakeleni leswaku Limpopo Poison yi pfuxiwa, hikuva va vula leswaku Limpopo Poison yi file naswona munhu un'wana na un'wana u ti endlela swa yena. Hi loko hi languta Prince Rhangani a va tirhisana na Dr. Joe Shirimani, ku na ti-album leti va ti tirheke swin'we, va ti kandziyisa kumbe va ti humelerisa swin'we na Dr. Joe Shirimani. Se Prince Rhangani vona va tikomba ingaku a va yime ku lunga leswaku loko vo Limpopo Poison ya pfuxiwa
a yi ta va yi pfuxiwile na Dr. Joe Shirimani na vona va tikomba a va yime ku lunga leswaku loko Limpopo Poison yo lava ku pfuxiwa yi nga pfuka. Munhu loyi a nga fika a alana na swona i Benny Mayengani the president. Se sweswi swi tikomba ingaku na Dr. Joe Shirimani na vona se va yima na swona leswaku ntlawa lowuya wu nga ha pfuki wu pfuxiwini hi mhaka ya ku va vula leswaku va ta ti hanyela va ri voxe naswona a va tshikiwi na tinsimbi ta vona. Eka album ya Dr. Joe Shirimani ya lembe ra 2022, Prince Rhangani the producer a va hoxangi xandla eka album ya Dr. Joe Shirimani, kasi ni le ka album ya Rhangani the producer Dr. Joe Shirimani na vona a va hoxangi xandla eka album liya. Se mi ta kota ku swi vona leswaku mhaka ya ku va munhu se a ti tirhela swa yena ku nga ha tirhiwi hi mitlawatlawa swi tikomba ingaku Dr. Joe Shirimani va yi vula yi ri na ntiyiso, naswona swi tikomba ingaku i mhaka leyi sukaka embilwini ya vona. A va ha lavi munhu leswaku a ta lava ku tirhisana na vona hi mhaka ya ku va chava leswaku ku loko se ku tshuka ku holoviwini vanhu a va na danki, vanhu va tlhela va heta va va chingela kumbe xana va va bifa. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.